Kuthiwa but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in the secret, and thy Father which sitteth in the secret shall reward thee openly. Bazalwane lami Jesu kwenze ukuthi abafundi bakhe babembone ethandaza njalo. Bemanga ukuthi Jesu kwenze njani ukuthi Jesu nje uhlezi nje ethandaza bazalwane. He is always praying ukuthi Jesu uhlezi nje nomuntu omkhuleko. Base babona ukuthi Jesu siyabona ukuthi lo mkhuleko wakho ukuthi unama-results athize awuprodusayo empilweni yakho. So ibest option Jesu lana acela ukuthi sifundise nathi ukuthandaza ukuze phela nathi sizokwazi ukuthi sithandaze. So uJesu mebafundisa ngokuthandaza abafundi bakhe bazalwane, akathi if you pray bazalwane, akathi bazalwane if you might pray bazalwane, but uthi when you pray bazalwane. Lo when you pray bazalwane ulo usebenzisayo ukuvuka ekuseni ukuthi when you wake up, when you go to sleep, and when you so kusho ukuthi lezi zinto lezi magana eziningi as no when it's something that has to do with you must. So that bazalwane each and every person okhona emhlabeni kumele ukuthi athandaze. We have to when you pray so that ukuthandaza bazalwane ngiyona into optional, but into bazalwane kumele yenzeke because bazalwane uyazi ungathandazanga uthandazange yeke ureplace ngokufundisa ukuthandaza, yeke ureplace ngokufasa ukuthandaza. Ungathandazanga awuthandazile kuphelile because uJesu mekhuluma ngendaba zokufasa kanje nezokuthandaza uthi when usho ukuthi lezi zinto lezi bazalwane ziyimele zizona ukuthi umuntu kumele uyenza